Poštovani, izuzetno mi je zadovoljstvo što smo danas ovdje kako bismo i formalno obilježili raspodjelu 25 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije namijenjenih poljoprivrednim domaćinstvima u udaljenim seoskom područjima na teritoriji Cetinja. Kroz ovaj projekat koji smo realizovali sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, vrijedan preko 33.000 eura, obezbijedili smo solarne panele i pružili podršku nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava koji nemaju stalan i stabilan pristup električnoj energiji, čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda ili su korisnici socijalne pomoći. Projektom je obezbijeđeno 25 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije koji omogućavaju punjenje telefona, rad sijalica, radija, televizora i frižidera. Solarni sistemi se lako montiraju i demontiraju, pa će korisnici biti u mogućnosti da ih po potrebi uklanjaju i ponovo postavljaju u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova u skladu sa principima dobrog domaćinskog upravljanja. Podrška je data stanovnicima mjesnih zajednica Bata Cucka, Njeguši, Čeklići, Čevo, Trešnjevo, Ublačevska. Inicijalno je bilo planirano da manji dio troškova, 10%, snosi krajni korisnici, ali je prijestolnica odlučila da na sebe preuzme i taj dio, pa je opredijelila dodatnih 3.300 eura. Ovo je samo jedan u nizu projekata prijestolnice kojim, kao peta po površini opštine u Crnoj Gori, sa 370 km seoskih puteva i 94 sela pružamo podršku razvoju ruralnih oblasti. Za posljednje 4 godine uloženo je 3,5 miliona eura u putnu infrastrukturu, uglavnom makadamskih puteva, ili gledajući kroz asfalt sanirano je oko 70 km. Sve ovo zajedno sa investicijama u seoske vodovode, na čemu smo radili sa resornim ministarstvom, u vrijednosti oko 250.000 eura. Učinilo je da povrat selu našeg stanovništva za 100% veći nego što je to bilo 2018. godine, kad se počeo sa ovim projektom. Identične brojke imamo i kod broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Sve ovo nama kazuje da nismo pogriješili. Naša želja je da vratimo život cetinskim selima, da podstaknemo ljude na proizvodnju hrane, jer kao što znate, sve ovo najbolje na crnogorske trpeze dolazi sa Cetinja. Podsjetit ću na podršku koja prijestolnica daje pčelarima, kao i za druge oblasti poljoprivrede i za razvoj ruralnog turizma. Mislim da su brojne prilike za rad i razvoj našeg sela, vrata prijestolnice i ja lično stojim na raspolaganju za svaki vid pomoći i podrške svima onima koji žele da pokrenu neki vid proizvodnje ili unaprijede postojeće kapacitete. Moja želja i vizija je da Cetinje bude grad sa pregrštom mogućnosti za život i rad, grad u koji će svi više ostajati i masovnije dolaziti. Jer imaju i Cetinje i Cetinjani što da ponude: bogatu istoriju, kulturu, lijepu prirodu, ukusnu hranu i naše tradicionalno gostoprimstvo. Nadam se da će vam kroz ove solarne panele koje danas dobijate olakšati vaš život i funkcionisanje vaših domaćinstava. Mi nastavljamo sa aktivnostima kako bismo svim onima koji to žele život na selu učinili lakšim i jednostavnijim za dobro svih nas. Hvala vam na pažnji.